When the pandemic struck, I wanted to do something to help people. Many people were feeling disconnected and helpless, and so was I, to tell you the truth. People were stuck at home and feeling lonely. I got the inspiration to combine exercise and visits to the people of my parish here in Texas. So I put a message out on social media that I'd be riding my bicycle and wanted to visit them. One of the deacons showed me how to use an application available on the internet to upload the addresses and to make unique maps for each day's route. I really like seeing the look on the faces of people when I show up to their door and they see the priest there wearing shorts and riding a bike. As a parish priest, I never really thought of myself as a missionary. In fact, instead of going out to the people, I was accustomed to the people coming to me at the parish. But once I started visiting people on the bike, I realized how simple but powerful it is to be a missionary in your own town. Pope Francis has been inviting us to be missionary disciples. And I think the pandemic has really given us an opportunity to put that into practice. Suddenly, we moved from a model of the parish being where people come to us to one in which the parish goes to the people. Each day I find myself meeting Jesus himself and my neighbor. We talk, we pray, we laugh a bit, maybe we take a selfie. I see how these simple things strengthen the bonds of our communion, the mystical body of Christ, just being present to each other from a safe social distance. Somos Márcia e Luiz e temos 5 filhos. Neste período de pandemia, estamos em casa com a nossa filha mais nova, Gabriela. A pandemia atingiu duramente o Brasil, colocando ainda mais em evidência as desigualdades que já existiam. Temos uma pequena empresa de doces e pães caseiros, e sabendo que muitas pessoas se encontravam em necessidade, o Luiz teve a ideia de fazer os pães para doar a algumas famílias, mas não tínhamos as condições econômicas para uma grande quantidade. Compartilhamos essa ideia com um grupo do WhatsApp e a resposta foi inacreditável. Procuramos instituições que tivessem contato com famílias em necessidade. Uma paróquia nos disse que quando foram visitar algumas famílias para informá-las sobre os cuidados para evitar contágio em tempo de pandemia, descobriram que muitas delas não tinham sabão e muito menos as máscaras para proteger-se. Gabriela, que já trabalhava comigo fazendo pães, sabia fazer sabão com óleo usado de cozinha e colocou-se a preparar também sabão para doar. Márcia tinha aprendido a costurar as máscaras em casa e pensamos em fabricá-las para doar junto com os pães. A padaria solidária não para. Existem dificuldades e adversidades, mas Deus intervém sempre pontualmente, com soluções inesperadas. Até o momento já produzimos 2.200 pães, 1.900 sabões e 900 máscaras. Colaboramos com 11 instituições que alcançam mais de 250 famílias, mais os moradores de rua e as crianças do abrigo. Experimentamos que mesmo se os problemas são muito grandes, nós sempre podemos fazer alguma coisa pelos nossos próximos. Basta iniciar e podemos ser, como alguém disse, aquele vento que cria as ondas de amor solidário. Mein Name ist Ulrike und ich unterrichte Mathematik und Physik an einer weiterführenden Schule im Nordwesten von Deutschland. 2 Wochen vor Beginn der Osterferien wurden von einem Tag auf den anderen alle Schulen in unserer Gegend geschlossen. Niemand war darauf vorbereitet und sehr schnell wurde klar, dass die Situation eine Menge Kreativität bedurfte. Ich war die Einzige an der Schule, die bis dahin mit Zoom gearbeitet hatte. Später habe ich dann auch Unterricht auf Zoom gemacht und auch vielen Kollegen dabei geholfen, das auszuprobieren und durchzuführen. Zu Beginn haben wir lediglich E-Mails mit Aufgabenblättern verschickt. Aber sehr schnell wurde deutlich, dass gerade diejenigen, die sich sowieso schon mit dem Lernen schwer taten, damit nicht zurechtkamen. So habe ich angefangen, zu Hause Videos aufzunehmen, Mathematikaufgaben zu erklären oder in der Schule im Physikraum Experimente zu filmen und an die Schüler zu schicken. Die geschlossenen Schulen waren für viele Familien eine Überforderung. Es gab oft Streit. Um die Eltern zu unterstützen, haben wir uns mindestens 2-mal in der Woche mit kleinen Gruppen von 3 bis 4 Jugendlichen online getroffen.
Wir haben gefragt, wie es ihnen geht, ob sie mit den Aufgaben klarkamen. Für solche Gespräche ist im normalen Alltag überhaupt keine Zeit. Und für mich war es eine sehr neue und schöne Erfahrung, meinen Schülern auf diese Weise doch mal sehr nah zu sein. Trotz allem Schrecklichen, das in dieser Zeit geschieht, sehe ich in meinem Leben durchaus auch positive Aspekte. Ich bin herausgefordert, meine gewohnten und sicheren Wege zu verlassen, um mit kreativer Liebe für die anderen da zu sein. Irgendwie macht das auch Freude.